على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلينا أجمعين أما بعد. Malam mangken dan gula tero maca agia setong debu dari kibarit tabi'in min kibarit tabi'in, termasuk pembesar tabi'in, orang seodi selastarena sahabat. Jadi mon orang seodi asarang kuste kanjeng Nabi, bersama Nabi, melihat Nabi, walau Nabi dalam keadaan saren, maka kurwa disebut sahabat. Tapi Nabi beda orang kejepok ke Nabi Muhammad, keng tak toman ngolati Nabi Muhammad, tak pernah ajabis ke Nabi Muhammad, maka tak hanya mah sahabat. Sami sarang ceritana beda orang seodi masa Nabi, keng tak bisa ngolati Nabi karena alatinan orang sepo bini nah nyaman Uwais Al-Qarani, beliau di Yaman. Jadi tak bisa karena repot alatinan orang sepo binian sampai tak bisa ngolati kuste kanjeng Nabi, tak bisa ajabis langsung. Tapi beliau Nabi Muhammad disebut orang sim masyhur ilangi tapi majhul di bumi. Jadi beliau gak dinto adalah orang yang masyhur di langit tapi tidak masyhur di bumi, tidak terkenal di bumi. Sehingga Nabi beda orang miosa gak dinto pakuni jabis ke beliau kangkui minta tuan nah. Nah, malam mangken dan kula akan menerangkan pada salah setong debu. Kuru saya ajalan kuru santri bini napa reng luar. Yukus. Orang luar. Santri bini jadi pakun nyambian jajan lo yukus. Tak oleh pemancing nyambi jajan. Bersih. Ya. Kamu lah kakor. Tindak minggu. Beda salah setong orang setidak hidup di masa Nabi, tidak hidup bukan pada masa sahabat, tibarit tabi'in, Sayyidina Hasan. Beliau debu ruwiyah diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda. Kentut sebuna Nabi Muhammad hadis kak dinto nomor 3500 riwayat Imam At-Tirmidzi. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Kanjeng Nabi ada bu. Lam yu'tan nasu fid dunya khairan minal yaqini wal afiyah. Manusia ini dengan dunia tada cung bagusan, tada cung tegian nilai ya penting lagi orang seibri dua. Jadi paling tegi ini kepaparing Allah ke manusia ini kepada berapa? Dua. Napa sih dua nih? Minal yakin wal afiyah, setongna yakin, senomor dua sehat. Jadi yakin sehat. Mantar gulaban zambian ibrina yakin. Nomor dua sehat. Amin ya rabbal. Summa qala al-Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan ada bu.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leres ungku Kanjeng Nabi jadi ayo. Pas iterangaki sareng Sayyidina Hasan. Bil yakin tulibatil jannah. Ada sar yakin swarga ni bakal kauleh. Tulibat ni ke mana asal esare, artinya kauleh. Ada sar sebab yakin orang ni ke bakal ngauleh swarga. Wabil yakin huriba minan nar. Kalaban yakin orang ni kah huriba epa buru epa takok minan nar dari apa neraka. Keng karena ya yakin. Wes kulen terangaki ni keluh. Kemarin baik terangaki bab lain. Kenapa? Keterus sedang. Anapa swarga ben neraka ni mak tu ada saraki yakin. Bada orang bisa ngauleh swarga asbab yakin. Bada orang buru dari neraka sebab yakin. Kula tanya kembian mangken setuju si hadir menika. Mbian padang ke swarga? Pada. Mbian padang ke neraka? Pada. Berarti mulai pada tak padang. Anapa gula ban sambian mi pas sampai rid wiridon, apa asa, apa jong malam, maus Quran. Kan berarti kan terus warga. Anapa mbian mak terus warga jam mbian tak pada? Karena yakin. Ngerti? Iya kan? Jadi semakin tinggi rasa yakin, semakin surga itu dikejar. Jadi jontek keyakinan, sambian semakin berusaha. Semakin tinggi rasa yakin, semakin gulban sampean ipatakok dari neraka. Semakin tak yakin jan bengal ke neraka. Nak sedika jareng gulban ambian ala kotusa dikata iblis bangken. Jareng makin saya tak apa jang benibah temu butun daina. Tak iblis mangken, tapi ku laku ning akhirat. Tapi abading dalam ate penuh dengan rasa keyakinan. Engkau rebon pas sampai tak laksanaki perintah Allah. Apa detin kau laku? Ada sarya yakin. Kayak gula nambah na boleh. Gula nambah na boleh. Tua nering lambak menering mangken pada. Saya baca gula boleh gelak saya pimpin ban gula guru. Guru aku nyaman naik kocak. Ratib kan iki. Esen na guru adalah saya pakonaki sarang Gusti Kanjeng. Contoh kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pada dua kalimat demang ning elesani cila bacaan berak ning tempengan ekalebur ban Allah cek ekalebur ban Allah dua kalimat. Napa? Subhanallah wa bihamdihi baca ban-bian gila. Pakona Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu. Siapa orang semaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kulakku telok, resuri telok. Muni baca kulakku iba selamat sampai sore. Muni baca resuri iba selamat sampai kulakku. Pakon Nabi bada tegla bentan. Bahkan bada tambahan monembian entar jalanan pas sokon apa dikah kenit pertama ke tempat sedai ke depain mbian ntar ke Jember pas temu le depak ke Jember pas toron sampean tidak ben sampean tanah ni tidak ben sampean pas mbian maca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq satajana kecubaan sebede Jember tak kira nyeting ke sampean setuju. Jadi mun bian antar ke Bondowoso, satu ojon sebudi Bondowoso, rampok, seher, ipatin orang, selamat sama. Kursi penting, nida pertama etana gini kah, tempat gini kah, sambian kan depak nih tempat tujuan, nida langsung aja. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setujuan kecubaan di tempat itu tidak akan menimpa kepada kita.
Allah. Ya jarang makin tak pati yakin. Dari tadi aman tak pati menti. Mun lambok napa saya kedobu langsung yakin. Napa saya kebaca langsung yakin. Makin jarang iya beda ni kan. Mak mandi ya jarang beda iya. Bener? Iya. Kula terus terang napa ki akati pesantren-pesantren sebut berkan itu nguntak yang dilindungi sareng Allah dari bacaan-bacaan sebab bacaan-bacaan kujur anapa boleh kaudian nikah kan kadang tedung ning kama hal anu kan bajan kan masuk angin loh masuk angin cak nak benih masuk angin lemah keluar angin menurut kadang benih guna angin siapa keluar bendereng bareng menurut tidak macet ini wisin tidak macet mentaking oleh perlindungan dari Allah lobar pun badan sambian nih kan yang melar muka terus selamat alhamdulillah terus wabil yakin subiro alal makruh pada pengajian asap sep ibu dir wabil yakin subiro anil makruh alal makruh sebab yakin orang itu dibuat sabar atas apa? Atas sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kelenon nggih kula nikah kan setong contoh kula nikah kan capek umpama nggih lesoh keliling lesoh. Tapi ketika gue lebih yakin jak nikah adalah sebuah perjuangan tak gratis pakun gue laku berde-berde senang. Kisi si perang saya tak menyaman ke badan gue elang. Ada dasar yakin. Jangan lagu lah pakun berde jalan kalau war pakun. Saya tak dia masalah. Kan lembak sepopo na kanjeng Nabi minabi tak kalip Aqil bin Abi Thalib perpana kabin guru itu aki senika birrafah wal banin ambian ternyaman nama loloh terbanyak anak ni kan doa ni kan nyaman jangan gula ternyaman nama loloh kan nyaman wal banin banter mertiah kini kesepopo na kanjeng Nabi ni tak kakasokan la taqulu hakadha walakin kulu maqalahu Rasulullah mbian mun aduaki komantan anyar ja adua ngak nikah adua ngaduan kanjeng Nabi keruwe barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair malarmu kesambian barokai dalam keadaan senang malarmu kesambian barokai dalam keadaan susah melarmu kembian ipa polo kamu lulusi kedua ini dalam keadaan kebagusan gula mator kesambian atanya gula bada orang sepah bunga melulu bada orang sepah sosa melulu bada pasti bada bunga bada sosa bada bu kadang kembian yuji diri nak potona kembian lecek mata tengah saya memontuk ke anak air belayar seburu seburu si ambu munta ambu bunuh diri itu ronak kana bunuh diri bodoh semon tepa ambu tak ngakan entorot ngakan giye ku leku munda lapar bah tak ngakan kuru ancam dan ngakan ingat gelap kejar ngambil takit gelap bodoh saya ngambil takit nisar gula kambun tela nangis abdi cek bunga lagi ayan di anak untuk kak dinto bisa ngaji abdi nikah bahan bisa nikah
pada anak nambian mon sakit ke sabak kamar tak pah beres ku cereng dengkat parkiran le beres na kana pejalan mulai keluar dari gerbang ning kantor ning senik depak ke parkiran burka kecuali pecet le songkan ongkuan perlu operasi perlu apa kuru sakit ongko mun ge sakit ibalana yul tuyul le bagian ulpu ul dah ngak binian jadi yang labit pun binian ni kata ada kejinan beda kejinan torot tapi biasa mun tak pernah apa mantelik okey bunyi santri putri mbian tanya aki gini kak ke didaje gini kan binian watuan lagi coba tanya aki mon ning daerah mon bede pese tako elang capo akan tuyul ben pokopok arwa ben bini aning laki obun italiaki ke pesen aro tak elang mak teti jin masuk agak anu cak ka obun buru tak iya ke engkin konten embian kan mau nanti bese tako elang kan itali obun reg laki bareng bini aro tak elang makin logika na mungkin obun bait tuyul ben pokok tako apa boleh kau orang marah menjaga iya dong ini lagi iya apa boleh pan tak koro kembun ini teti kula tak masuk saka ini bini kajinan moli ya korang ya kita coba bah telepon beranying ni apa kau ni potran ni pah lemes dia jadu terus ada pak kero mana TikTok kejin janyeng beranying lagi anda pada mangkana tidak kak area mon compo nambian guru kan laki bini kan tetemu pen malam Senin ni kan ngiding suara ndo la pelengen ni kak tikar mulai selang sahut la torot kan marin masuk boleh wes para Rabu sebutan kula mul jakir jalan nak kana bade sih tak tahu apa ya ki kun la ngabas kata SD kelas 3 kun la apa caan ni kelas berapa Banjong? Kelas berapa? Hah? Setung MTS. Apa tak ngakan bermani kini dia? halo. Kamu kelas berapa? Kelas berapa? 5 apa? SD? Ngerti kau siapa tadi bro? Apa jam? Pokok Rabu sebutan gula mau yakin. Tapi karena yakin ni kan orang ni kan mas. Apa istilah setiap ya? Nak kena strong, kuat. Jadi nerima musibah ni kuat. Kau tu lek dah. Gula ni kan santri ni. Gula ni kan mulai bilan neliti dia rumah saya tak pakai lega santri. Makai lengat tu. Dibudin nemu gula pak, tak yang kep santri gula tadi, tak kep santri, kep anak, mun yang kep santri ni tampil yang monolog benar gula ni, cok nget monolog ke, yang mun yang kep anak, ijalan nak kana, tapi kan gula lah galian puru lecek saran, lek kiri gula, mun tak matian mana puru jalan, ngidon boleh reka, gula juga tahajud dan gula kurun dia.
Mangan gula mator kam. Lagah punya anak-anak kau tahu kan saja. Ini kamian mon lah. Le oleh ngak nikah oleh ngidek je kena. Rumbian lambe salah nembian guru kak. Salah nembian guru. Gula tanya lagi nih kambian kena. Tak pati asa cerua. Nang tak kau tepak kapan? Itu adalah lesoka. Si aja ke benar. Tahajudan kan gula mimpin. Pimpin mai gula. Mari sini kapah ngadep gula awirit. Sening katanya. Berisi pah nongep sen. Orangnya kun bakun guru. Tak bawa badan. Berarti ya tak pati saja lah kan. Angkan membian mon anu boleh paci saja nak guru. Mulai tak anu oleh. Mulai tak oleh. Ni ke gula kiburak lerek ni ke sebagian cengit ni. Ngita boleh jadi kan. Tak sopu, tak maghrib, tak duhur. Biar gula bimbang lerek. Apal gula kau orang ni kau aja. Badan kata ni. Badan. Wak langit tak boleh. Langit tak boleh. Okey. Kena bian bismillah. Bini keng korang pecet dan ni kan. Bian tak betul saja lamba. Bis lah. Lanjut. Wabil yakin udiyatil faraid. Berdasarkan keyakinan kewajiban dari Allah roi laksanaki kepi. Gula tanya kembian. Pas Ramadan ni kan lapar tak lapar? Cembian bengal ala ben lapar gara-gara apa dia? Apa dia yakin? Keng benda jangan lamba gule ngiding cerita macedi gula cerita sufi itu sebenarnya kok tomane cerita tentang guru jong cerita sufi kewewe pelajaran bayi ya yakin apa beda orang ngaji ke setong kiai pasaan sesantri lain jadi nyambi bukaan persiapan maghrib pas pada setong santri tak nyambi periksa ni man kiai tak nyambi bukaan punten Arab sering kita itu mau cak umur dapat ke maghrib dibudin kiai Ahmad Debu membah dapat uku dah remam ngambong Andre yakin makai yakin jadi merogian ke kancan aja. Jadi orang ini mana betul yakin, padahal malah amalan ni pun tidak yakin tak mati tu, tak mati. Sambian ni kapi ni si hadir ni, terutama santri, laki dan bini. Ni pun tak yakin tak kira kita aja dah. Sambian coba yakin, makin kok makai engkau tangpak makai beni makai tangpak makai ring tani engkau kutu sukses kok yakin sukses yakin pula sukses mbak imun hir dua makailah sekolah ke lebun lah badai wak lah kampung lah badai wak pintar lah posat lah ada murid ko Ustaz wadlah tak nama madrasah. Aduh lah taroda. Lagi ni kau orang kuk laku teti manusia setengah matang. Oning bian manusia setengah matang. Tak pati mesak roh. Laki tak pati laki, bini tak pati bini. Contohnya siapa? Orang laki tak Jumat. Orang laki tak abajang Jumat. Seta abajang Jumat ni kakan ring bini. Tetimon bedereng laki tak abajang Jumat ro nyaman ring laki salehah. Ngerti? Orang laki salehah. Are tak betul laki roja. Mending bini cereng je tak wajib solat Jumat, tak wajib.
di istana kelakean makanya gulawan panjenengan ngereng papucung meledak dadi manusia setengah matang monorengkung panangkung nih nggak apa sampai dok-dok-dokan mik sama dok-dokan mik sab maisep juga kiai ini cocok jadi mau yang pesantren tak le tampeleng bingulin jadi nak kanak letor saya ulangi boleh pun dari seram ni kau kemarin ben Arab pokok le sorotoron di kana ikan dia mana pun ikan dia kata makanya ingat pekolan pekolan rumun gera gelu tak pati kening tadi pekolan lemes gelu tani betul orang ni kan mun kung panangkung pada wang apa ya wang kuang ya angkai rupa nangkung acorak tak pati dalam ngaber tak pati tengki ada kebetong pendongan benar jadi tian orang setengah roh pakuat pahebat menjong bener tertireng sukses kula tertireng sukses binian jadi tersukses iya pokoknya amin kalau mau temu ku laku wah wabil mu'afati wa fil mu'afati khairun dan di dalam selamat sehat kak dinto banyak kebagusan orang ni kamu lah sehat bekal banyak ala ko ba sehingga menibak ko la bekal banyak ala ko ba kalau banyak ala ko bagus ingambian mangken mun tak keng sehat kan tak bisa tadi karena sehat ya alhamdulillah ambian sehat mantar barokah mantar manfaat topo-topo mantar sehat akabi makin nika pancaroba peralihan dari musim panas ke musim hujan tersehat dah karena ngani kebiasaan lah semusim lala semusim rengi kan makan lala kedua berarabu mbian cek ni makini cek gun lala guru mun kadung nyerang moros mbian bisa tas kebebe cepok lala mun taber guru dari lala makanya Jepun mun lala masuk ke lem aing pas lembeng setong semasuk guru pas cangker pagi meleba masuk kepi karena ning lembeng setong na beda penyakit dah setong na beda obat ya geng jawat magawat polan setong beda obat dah setong beda penyakit dah kakan ben lalaan san mesan legend sehat ke ko kakan ben lalan sekali ampun jalan mahelap sampean oke jalan mahelap lah rengi kalau bisa demam berdarah yang dari selamat dah pokoknya sekelak guru jong cak kalau paim ya jong makin neng bi ketibi makin letak berpan majarotip a'udzu bi kalimatillahi tammati sarang bismillahirrahmanirrahim mon perpanaan lo jong nikah kepini mon perpan dalam masa genting tahu gak genting arwah tak genting ni ka jong mon perpan pok parah penyakit bunyo anu bunya kini kejak becening telokan deh babak sedeng enten tak kira jon keras tan tak kira bah taras kini malaman lah Nabi Muhammad kini pokoknya insyaallah selamat ingat musim cacar kelumpian musim napa keng mon koreng sesedih you know aro tak ning tua aja nak aro setempel santre mulai udah iya roller resmi jadi santre jadi saya biban saya ku mulai di nanti roller resmi jadi santre mulai lambak je jong makin ko lambak tobuk beras tombo boleh beras tombo boleh kadang beni kun rian na jong dedes boleh tahu ke dedes bon ruan pah merah iya jong beda saya capok
ben meleh anu jong, coba meleh beda nyaman kaladin, minta ka empan benembun, masa kau pakai engkau semelih akhir, mak papi kapir, cair jong kaladin, engkau ruak beres diri ruak, anu akin deh, kaladin, kerja angkui sebelum wudu, mari wudu, persen bah, kaladin, montai dunga, insyaallah keren, paham, ya. Montai dungan lebaran kok meletak semaput. Sandeteng pengajian, aduh, lanakan. Mata yentar nadedes jak kedaru. Para rabu sebutan kula mul yakin, kula nyona sampungan tua barokah. Tanggal 20 mangke nampon tanggal 20 insyaallah kalinto peti laksanake ibadah umrah sekaligus pengumuman bahwa pengajian malam Senin tetap berlanjut, istighasah tetap karena beda Hashim beda budi mata ngereng rah Hashim kompoi gula nomor 2 takok keluar eki lu nang kok keluar jadi anu bingkeng Hashim jadi suami siaga lu akhir daripada selamat boleh saya berangkat selamat atau selamat. Jadi pengumuman bahwa pengajian malam Senin tetap deki gule nyari akhir, terus semalam Jumat juga tetap okay? Pengurus tolong dijaga pengajian tetap sambian mon laporan deki cemacem rong sepurong sideteng laporan ngak nika pelanggaran nika bi gula bulan Ramadan panoto petelasan kurang saare tak ketoma nih mon pelanggaran tade artinya tidak ada pelanggaran tetap malam 11 mulai keng mun pah punya pelanggaran telasen orang sehari ya kok tak punya bentah telasen orang sehari torot ring tuan melele kikir torot jengkok sendi melele metik pesantren TV keng mun pelanggaran tada beda musleh tidak musleh depada artinya tetap konsisten disiplin sholat berjamaah disiplin nikah disiplin kapi disiplin tetap malam 11 peleman keng melanggar bulan di mata-mata kan toh deki umpah penare kak dinto pelanggaran kan toh bitong bi gula selama 16 hari mon aktif sip liburan tetap mon jar kena cer kurang sehari latina torot nangis jadi meleki dingaki benepan benembun melen noro iki kiri singa jalar memeler montromo liah jadi kamu neko tak ko en bepanjengah lebih biasa kak mon kuni gundul biasa nih kan ikut gagan mon tak pemulia ngetek nih pada ban masuk ke neraka guru mon tak mulai nak kan jaga cakanjana tak komi melakukan pelanggaran pola nembian deki setak melanggar bisa-bisa kening sanksi asabab nak kana saya melanggar saya nggak petang salang jaga binian lakian kula minta tolong dekian harus tetap siap ki wes siap motor sekalangkong atas kesediaannya panjenengan saja ilahana yassir lana umurana
Ya Fattahu Ya Fattahu. Angkat tangannya bersama. Iftah qulubana, iftah qulubana ala wafah وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا Ya Fattahu. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi. Urusan kami, agama kami, dunia kami, Allah bersama. Amin. Amin, amin. Ya Rabbana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna